Woke umntwana ovundla embelekweni yomfazi owendileko ngewala endele khona. Lotshani. Ngibuyile noch ngendaba le yesibongo ukuthi umntwana nangabe uyabelethwa uthola ukuthi ubabakhe nofana uthola ukuthi akusingewakababa wala ekhaya. Ingazi zakhe it's foreign, ziphuma ngaphandle. Kwenzekani nanguma uwendile uyathoma uyalelesa uyangaphandle nakafika ngaphandle abambekeke azithwale nangumntwana. Umntwana lo simbika kuliphi idlozi, uphahlelwa kuphi, emsamo muphi, kuthiwa ngubani, izinto ezifana lezo. Today ngizoku-addressa indaba yabantwana abanjalo. Igama evane nilisebenzise nithi mavezandlebe. Sengilithandisisa apha. Ya, amavezandlebe layo. Umntwana wabelethwa la ekhaya. Uma endile avunuliswe inthimba zala ekhaya kwaMabhena, umntwana loyo ubangewa la. Ori mntwana uphuma ufana nekula lekhoneni nofana uphuma ufana nosikhosana wange next door okusalako umsamo ayowuphahla, idlozi ayoliphahla, idlozi elomphethela isikopilo ngelequde nofana ngelokwela nakayokwenda uyokuphumela la. Or nakathathako uthathela la, uthatha ngenthambo yoke into yenzela la ngombana woke umntwana obelethwa ummakhe endile ngewala endele khona. So ayikho indaba yokuthi abantwana bahluka ngembongo kube bahlala emzini munye. Ayikho indaba yokuthi umntwana uba nguKarabo Mahlangu kwaMabhena. Alibizwa igama lelinye iqhegu emzini welinye iqhegu. And nakwenzekile ukuthi mhlambe kube nomraro onjalo, nomlando onjalo, lo obregisileko yinye into ayoyenza kuhlawula umuzi ngokuwudelela. And nakazowuhlawula akuthi ukuthi umntwana lo unelungelo lokumbona, unelungelo lokumondla, unomlungelo lokuthi akamclaim, udelele umzabani ngombana yena wenzeni uphuthulule inthimba zakosobantu wangena wapregisa. Nakahlawulako uzokuncancabeza ukuthi no man ngiyazisolo ngenza iphutha into ezifana lezo ngenza iphoso ngiphambukile. Uhlawula kuphi? Uhlawula emzini loyo. Not ekhabo lomfazi. Ekhabo lomfazi akayi. Lapho ayendele khona umalo uhlawula lapho ukuthi ngidelela ubaba la manje ngizokuqolisa. Bese ke icala lakhe liyasuleka spiritual nofana bezimini. Kodwana akabi nelungelo lokumclaim, akusimntwana wakhe loyo. Umntwana uba nobaba oyi-1. Umntwana nakathi baba igama lakhona kufanele ukuthi ifane negama lakhe. Mina njengoNambuduma ubabami nguMabhena, anginayo ubaba kwaMasombuka, anginayo ubaba kwaMsiza. Bonke abantu ababelethwe nobaba bobabami nofana bonke abantu bakwaMabhena abathetheko bobabami. So kwamsiza nginababa, ayikho into ye-stepfather esintwini, ayikho into ye-co-parenting, umntwana akondlelwa emzini wenye indoda. Na ufuna ukondla umntwana wakho uyamthatha ngokulobola ummakhe, uvunulise umamakhe inthimba zakwenu bese uyamkhani-ke bese uyamondla. So awumondlela umntwana emzini wenye indoda. Ngiyi-addressile endabeni yehlawulo, ngayi-address endabeni yelobolo indaba lene yabo co-parenting, stepfather ntontoni. So nakwenzekile ukuthi na ungubaba uvelele liqala njalo zimbonwa nguwe, umfazi lo umthathe umazi. Isintu asinandaba ukuthi wena nje umfazi lo ukudelelile wapregisa ngaphandle njanja wapregela ngaphandle njanjani. Okusela kumntwana loyo uba mntwana wakho. Kamarona umfazi umngale ukuthi umfazi lo angisamfuna, umthokoze kwabo, ukhambe ngempilo, uragele phambili ngempilo. Bonke abantwana ababeletha umfazi lo lokho umchiyile bange bakho. Nawufako njengedlozi kubange bakho abantwana abo. Kuba abantwana bedlozi lakho abakhambi bayemakhabo batsho bayokwela, batsho bayokuthomba ngombana bona ubaba bo kungumuntu wangaphandle. Abantwana bonke labo kubange bakho. And nakusuke kwenzekile ukuthi uma mhlambe ufika nomntwana ekwendeni bese mhlambe bakulobola upreg
nabaqeda ukulobola uyangena isimanje soidwendo nobukhazi bakwenzela konke bese umntwana loyo uyambeletha and umntwana loyo vele ufike naye kuphi emjolweni mhlambe bakushela una 3 months pregnant. I'm just making an example. So umntwana loyo akasanalo ilungelo ukuthi angaya la igazi lakhe lidabuka khona. Umntwana loyo kuba ngewala ulotsholo khona wavunuliswa khona ngombani ukhambe naye emendweni upreg njalo. So people are going to say things ukuthi basho umntwana uzokuthonya lidlozi. Umntwana othonya lidlozi umntwana ophahla imisamo eminingi. Nini uphahla la nini babakhe uyamthatha uyokuphahla okhunye into ezifana lezo. Umntwana loyo nguye oba nenkinga. Kodwa umntwana esazi ukuthi umntwana omntazana ngewekhaya ubelethwe ulungila kakendi uphahla kwamabhena akaphahla ekhabo. Babakhe akanalungelo lokumthatha ukuthi basho ayomphahlela because ngekwesintu akusingu babakhe. Angitshaka kangiloboli akusingu babakhe. It doesn't apply. Lisokana eligange kwamabhena ikuluma khona ihlala njalo ngesintu. So ubabakhe kuba ngubabami ngombana nguyomondlako ubelethele esibayeni sakababami. Wonke umntwana obelethele esibayeni sakwamabhena umntwana wakwamabhena. Ukuthi ubelethwa ngubani ubelethwa ngimi nofana ubelethwa nguma okusela wona ngabe ubelethele esibayeni sakwamabhena wonke umntwana loyo uba ngewakwamabhena. So injalo ke nendaba yabantwana ababelethwa uthola ukuthi ubaba nofana ingazi zakhe akusingeza la zibuya kade. Ento le ayithomi namhlanje ayithomi 2025 kade yenzeka. Banengi abantu bembongo nawuthi uthoma urhatha indawo uyalandelela uthola ukuthi babakhe bafika naye emendweni nofana mamakhe wachita. But abantu bakade bebayizwisisa indaba yokuthi umntwana wonke ovundla embelekweni nofana embelekweni yomfazi owendileko ngewala bebayizwisisa. Kungakho amaqhiqwa kade bekangalo. Uyakhamba 2 years uyabuya thulisana awulwi awuthukani uvela uyalondla impilo iragela phambili. Bebazi isintu ukuthi vele isintu asikuvumela ukuthi umntwana loyo umqotshe asimvumela ukuthi umfazi akaqotshwa wamkhipha ngisho ekhabo wamthwenya awumqotshi. So bebayazi into le banengi abantu abanjalo nasolo landelela indaba zakhona. It's just that abantu bebasazi isintu but nje abantu abasazi isintu into zabo bazenza ngama emotions yonke into ma emotions bafuna uapply ama emotions ukuthi okay fine umfazi nangu ujolile mina ngimfuni ngiyamcotsha umntwana wakusinge wami thola umntwana ayisekahlanga into ezifana lezo. So na uthatha umfazi ngesintu it's something a commitment lifetime akhonakala ukuthi wena ungabuyela emva. You can't break away from umendo ngesintu. Isintu structure njalo ukuthi once wathatha uthethe. There's no such thing as ngiyadivorce. There's no such thing as ngiyaseparate. Umfazi lo angisamfuni sengiqabange kwesithumi indoda le angisayifune. We do not care. Umkhethile wamkhetha ichayile it's chai. Nanoma usawubhubhile umfazi wendileko na ubhubhileko awuye ekhenu uya esibayeni sala wendele khona. Once waphuma ekhenu uphumile. So ukuthi wena awuzwani nonosokana abomkhari bakho isintu doesn't care. Uzikhethele wathi wena uzokhona. So that's how uphuma ngakhona. Kungakho kuthiwa umendo kuzilahla. So nasele uphumile ekhenu uphumile basically. So umntwana ke kunjalo nizokulwa ngiyanazi nizokulwa nithi hey badwati abafazi abayi bajolo kwangathi mina njule and namadoda njula kakhulu ke sibona ngani nakuse umuntu abhubhile abantwana abayi15 uzithola une twins mara nisherabo anishare umama oyi1 mara umuntu lo yambona ufana na anikhona ukumphika umuntu ngoba ufana nawe vele exact yabo abantwana abayi5 ngaphandle bese banabo mama ngamunye. So indaba yi-infidelity ayithomi namhlanje kade khona and isintu si straight asilokhanje leda abantu bafuna ukwenza isintu nakuvume bona kufuna bona nabangayithandiki into bafuna ukusdisregard and say it's abuse say as consider ama feelings akho. So yeah sithokoze ke ilwane ngoba njwayela ukulwa vele mina ke I'm just a messenger, don't shoot me. Isintu sitsho njalo umntwana oliveza ndlebe nofana umntwana obelethwa zingazi ezinye ingasingeze ekhaya ngewala ekhaya ngombani ummakhe samvunulisa samfaka inthimba zala. Ngiyathokoza.